tubifurije wa gatandatu mwiza cyane ndetse n'umunsi mwiza cyane wo kwibohora. La Gazzetta dello Sport yo yagarutse rero kuri Scudetto, iyi shampiyona mu gihugu cy'Ubutaliyani rero ngiyimo umutego uyu munsi kabisa. Torino na AC Milan ngo uyu munsi bishobora gutandukanya amakipe yombi ahabwa amahirwe yo gutwara igikombe cya shampiyona, Lazio Roma ndetse n'ikipe ya Juventus. Umunsi Torino rero ifite derby n'ikipe ya Juventus, mu gihe AC Milan ikina n'ikipe ya Lazio Roma. Ikipe ya Juve ngo ntiyitaye kuri rutahizamu Belotti kabisa, mu gihe kandi Zlatan Ibrahimovic n'abasore be kabisa ngo bagomba kureba uburyo barwana n'ikipe ya Lazio Roma idafite Ciro Immobile ndetse na Filipe Salcedo. La Gazzetta dello Sport kandi iragaruka kuri transfer rero kabisa, nyuma yo kubona Ashraf Hakimi baba bakimwerekana bakimumurika, ariko ngo dossier bakurikijeho kwa ikipe ya Inter Domina nk'ikinyamakuru La Gazzetta dello Sport kibigarukaho ni Emerson Palmieri w'ikipe ya Chelsea. La Gazzetta dello Sport kandi yatubwira ko Daniel De Rossi akaba ari kuvugana n'abayobozi b'ikipe ya Fiorentina, bakaba bari we bifuza ko yaba umutoza w'ikipe ya Fiorentina sezitaha. Tutto Sport rero yagarutse kuri Eden Dzeko ndetse na Emerson Palmieri. Aba basore bombi bakaba bashakishwa n'ikipe ya Juventus, aba basore bombi kandi bakanashakishwa n'ikipe ya Inter Domina. Akaba rero turindiye tukareba niba uzatsindiye bato. Bibutsa ko Emerson Palmieri akina ikipe ya Chelsea, mu gihe Eden Dzeko akina ikipe ya AS Roma. Reka twetseze mu gihugu cya Espagne rero, ikinyamakuru AS yo cyanditse ku ikipe ya Barcelona igiye ubwoba cyane kabisa. Ujye witega tuvuga ati iki kinyamakuru kigiye kuvuga iki Madrid, kikaba kivuga ko rero Lionel Messi ngaho ari mu gihirahiro, mu gihe kandi Barcelona iri gutitira kabisa, ngo iri muri gutarambura iri kumeze nk'ahantu uri kwikubita ibintu by'imitingito. Shramana yanjye ni hatari. Ati rero bari gushaka gusinyisha Neymar rwose mu buryo buri frustré, nk'abantu batazi ibyo barimo bahubagurika. Ati nyuma yuko Valverde agiye rwose forume zagiye hasi, ati ikipe yishwe n'ubukene ku buryo igabanyira imishahara y'abakinnyi. Ati ibyo bintu byose rero nibyo bituma Messi atanongerera amasezerano. Ati club ikigira nk'aho itabizi kandi imerewe nabi cyane. Yampaye ikinyamakuru Marca i Madrid rero cyo kiba gishimagiza abakinnyi b'ikipe ya Madrid rero kikaba kivuga ko Thibaut Courtois akariwe mu muzamu wa shampiyona kuri ubu ngubu rwose, ngo ni ibintu byari bimaze imyaka myinshi irenga 12 bitarabaho, kubona umuzamu uhagaze ku mpuzandengo ya 0.63 yo gutsindwa igitego kuri match. No kuvuga ngo buriya umuzamu abahagaze nibura kuri match ebyiri kwinjirwa igitego kimwe. Akaba rero gigenda gishimagiza kabisa k'ibintu bimeze neza cyane. Ikinyamakuru Sport cy'Katalunya cyo kikaba cyagarutse kuri Eric Garcia, ni umusore ukina ikipe ya Manchester City. Akaba ejo baramubonye rero umwe mu bajene talented kabisa, akina mu tema defense arafunga attaque y'ikipe ya Liverpool ntinatere mu izamu. Akaba rero uyu musore Eric Garcia akaba ari gushakishwa cyane ikipe ya Barcelona, afite amasezerano arangira 2021. Barcelona iri gukoresha ibishoboka ibyo ari byo byose kureba ko yafata Eric Garcia ikamusinyisha ku buntu arangije amasezerano mu mwaka wa 2021, mu gihe Manchester City yo yiteguye kuba yamwongera amasezerano. Ikinyamakuru Sport kandi kirongera kubwira ko Samuel Umtiti yavunitse, kugira ngo twanabigarutseho ku nkuru iheruka. Ari nako kandi Lautaro Martinez rero ngo mu minsi 10 Close liberatoire yo kumukura mu ikipe ya Inter Domina $111 irabirangiye. Mondo Deportivo yo ikaba yagarutse kuri Miralem Pjanic, akaba rero kivuga ko azanye ibisubizo byinshi cyane kabisa kimushimagiza. Akaba rero ngo ibisubizo bimwe mu byazanye rero muri Mediane mu by'ukuri ngashobora kuba umupolivara, ngashobora gufasha Busquets akaba yaruhuka, ngo hanyuma kandi ngo Caribera Dion akigira imbere, ngari nako kandi ashobora kuba ngo yakubita pressing za hatari rwose, ashyira pression kuri adversaire ngo mu buryo bwo kurekipera imipira ndetse no kubloka mu mazone. Amaye nkaho safi sana. Daily Express yo iragaruka ku mutoza Jurgen Klopp kabisa, mu kiganiro n'abanyamakuru ategura match ya Aston Villa rero akaba Jurgen Klopp kabisa yikomye abayobozi ba Premier League kabisa n'abategura shampiyona y'Abongereza, ababwira ati ni gute mushaka ka bamwe mu bakinnyi banje badashobora guhabwa imidari. Ni itegeko rero rihari mu gihugu cy'Ubwongereza. Akaba rero rivuga ko umukinnyi nibura utaragaragaye muri match 5 muri iyo sezo ntago ahabwa umudari wa shampiyona. Akaba ari ikinyamakuru The Express kibigarukaho kivuga ati rero abahungu banje rwose mubaha imidari. Demile nayo zayunga muri inkuru rero, Klopp akaba avuga ati kabisa muhereza abahungu banje imidari, nimutawubaha nge nzawubaha. Mu gihe Mira Sport izayungamo mu by'ukuri ivuga ko rero Klopp yiteguye rwose kuba yahereza umukinnyi utazahabwa umudari we. Ari nako kandi Klopp avuga ati ibi bintu iki cyemezo muri cyafashwe nande, iki cyemezo kigayitse cyafashwe nande mu by'ukuri. Mira Sport ikaba ikomeza mu nkuru yayo rero yo kuwa gatandatu itubwira ko Liverpool, Klopp ndetse n'abahagarariye abaganga mu by'ukuri basaba abafana kuguma mu rugo. Ni match ya mbere rero Aston Villa na Liverpool izabereye Anfield, nyuma ko Liverpool twari igikombe cya shampiyona rero akaba bari gusaba ibishoboka byose, bakora ibishoboka byose mu by'ukuri ngo abafana batazaza ku kibuga guteza akavuyo, kuko baratinya yuko iyi covid kabisa yabamara hara mu mujyi wa Liverpool. Klopp kandi akaba arakoze rero conference n'abashinzwe ubuganga mu gihugu cy'Ubwongereza, ngira ngo urabikubona aha ngaha. Akaba rero yarumvikanye nabo kabisa, baragize ingamba bafata.
mu gihe kandi Daily Star nayo iza yunga muri iyi nkuru rero ivuga ko Klopp mu by'ukuri yisunza abaganga rero bo mu Bwongereza kugira ngo bafashe kabisa banasaba abafana b'ikipe ya Liverpool kuguma mu rugo kuri match y'ejo bazaba bafite rero n'ikipe ya Aston Villa rero nyuma yuko babaye champions kabisa to stay away to save loved ones. Daily Star ikabikomeza tubwira ko Michael Arteta mu by'ukuri arasaba abayobozi rero b'ikipe ya Arsenal ababwira ati guys mugerageze dushora amafaranga nkuko Liverpool yabikoze mu by'ukuri nimba twifuza kuza mu makipe arwanira ibikombe bya champion no gukina Champions League kabisa. Iyi kipe ya Arsenal ikaba iri inyuma ku ikipe ya kabiri amanota 20 ikinyamakuru cyanze guhamura yo kibabwira ikipe ya mbere amanota ibarusha mwari guhitamo kusha mu gasinzira. Ikinyamakuru The Sun cyo kuri wa gatandatu cyagarutse kabisa kuri VAR rero VAR rero ingiye kabisa ngikurwe mu gihugu cy'Ubwongereza. Akaba rero ni nyuma yuko West Ham kinye n'ikipe ya Chelsea, West Ham gatsinze ibitego 3-2, West Ham bayangiye ibitego bigaragara byo bivuga ko byari byo. Akaba vice chairman w'ikipe ya West Ham Madame Karen Brady akamaze kuvuga ati hari ingingo tugomba kwigaho kabisa tukayivugaho ati VAR igihe kirageze kwitwikarita mu tukigasoka hanga muri Premier League. Ibyo bintu mamo gukora nebiki. Ikinyamakuru The Sun kandi cyagarutse kuri Joe Stones rero nyuma yuko adafitinze muri systeme za Guardiola. Uyu mugabo waguzwe miliyoni 47 mu mwaka 2016 ava mu ikipe ya Everton akaba rero atari kwibona muri systeme z'ikipe ya Manchester City. Pep Guardiola akaba ari kumufata nka option ya gatanu muri defense y'ikipe ya Man City. Akaba rero uyu musore arangiza amasezerano 2022 marashakishwa n'ikipe ya Everton n'ikipe ya Newcastle ashobora gusohoka muri sama. Ari nako kandi ikipe ya Manchester City iri gushaka Ruben Diaz umudefenseur mu 22 umunya Portugal rero akaba akina ikipe ya Benfica. Man City rero ikaba yatangiye kuba imwegera. Ari nako kandi Manchester City iri gushaka Kalidou Koulibaly rero kumukura mu ikipe ya Napoli. Aurelio De Laurentiis rero president y'ikipe ya Napoli akaba ashobora kwemera amafaranga Man City kumupropoza miliyoni 45 z'amayero zishobora kuzamuka zikagera hagati ya 60 ndetse na 70. Man City rero ikaba ishaka kuzana iki gifaru kuva mu gihugu cya Senegal. Mu gihe Ole Gunnar Solskjaer ategura match afitanye n'ikipe ya FC Bournemouth kuri wa gatandatu akaba rero bamubajije kubijyanye n'intambara yo kurwana mu mwanya wa gatatu n'uwa kane yavuze ati byose biracyashoboka rwose aracyari final yo gukina. Ati yo Chelsea muvuga turi imbere na Wolverhampton zakaniye ati ikipe zifitanye match ati natwe dufite match n'ikipe ya Leicester City. Akaba rero yiteguye ko kabisa amakipe azakubitana kakahava buri yose ikicagura. Ikinyamakuru Daily Mail kuri wa gatandatu kandi cyagarutse ku ikipe ya Manchester City. Man City rero ikaba iri gugwaza umutwe abayobozi ba FA ndetse na Premier League mu by'ukuri bibaza ngo Community Shield izakinwa ryari, adversary wa Liverpool ninde ku ikipe yatwaye FA Cup ni nayo ihura ni yatwaye champion. Rero Man City rero iri muri semi-finals za FA Cup igomba gukina n'ikipe ya Arsenal kandi ikaba iri no muri Champions League igomba gukina final 8 yamuke ikomeje mu Madrid. No kuvuga ngo rero ngaha nta cyemezo bafata kuko ntibazi nimba Man City izagira finale ya Champions League za kuri 23 z'ukwezi kwa 8, ntibanazi nimba Man City izakina finale ya FA. Ibi rero ngo bikaba bizabaha agahenge mu by'ukuri bamaze kumenya semi-finals zirangiye Man City na Arsenal. Ubwo nibaramuka babonye ko Man City ivuyemo bizaba ari sawa, ni namuka inakomeje nabwo bazagenekereza bavuga ati finale ya FA iri ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 8 hanyuma finale ya Champions League ku 23 z'ukwezi kwa 8 ubwo bahita bafata rero icyemezo. Ikinyamakuru Sport Bild mu gihugu cy'Ubudage cyaganiriye na Karl-Heinz Rummenigge bamubaza kuri Thiago Alcantara kubijyanye n'amasezerano. Aravuga ati Thiago Alcantara ati ni umukinnyi mwiza cyane mu by'ukuri, ati yaba mu kibuga no hanze y'ikibuga, ati ni umugabo twagerageje kuganira nawe kabisa bikomeye mu buryo bw'imbaraga nyinshi cyane, atariko aho bigeze aka kanya ni umugabo wifuza kujya kugeragereza ibindi ahandi. Karl-Heinz Rummenigge kandi bakamamaje kubijyanye na Kai Havertz. Yavuze ko Kai Havertz rwose nta offer nimwe Bayern Munich yiteguye kurekura kuri uyu musore. Nako kandi mu gihugu cy'Ubuholandi hari amakuru yavuga ko Wesley Sneijder rero yari yitarenze umupira w'amaguru ariko akaba agiye kugaruka mu mujyi we yavukiyemo mu by'ukuri mu ikipe ya FC Utrecht. Reka dusoreze mu gihugu cya Chypre kabisa, yitwa Tai Taiwo rero. Uyu mugabo w'umunyanigeria muramuzi cyane rero, yakiniye amakipe nka za Marseille n'ayandi, akaba rero yamaze gusinyira ikipe mu cyiciro cya mbere mu gihugu cya Chypre, Doxa Kotokopias. Mugira umunsi mwiza cyane, Nyagasani Yezu abarinde.